Күркіреген күз келіп, сіздер менен дағы бір жүз көрісіп тұрғаныңызға терең разымын. Бардыңыздарда мен налайыман жалынды салам айтам. Ассаламу алейкум. Қанат, сені да саламдашайыншы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, алейкум ассалам. Сен да дераз кешігіп келгендіктен балам. Bir top işler ötüp gitti, bir geç olsa daha gözgün hareketten öyle. Esinde olsa gerek, şu cazındası batırandı, kanda yegip, kanda çimalı jönünde ayağı göz elge düşünüktü kılıp emek verdiler. Buna menin batıranı mösmek tügündü. Karasan bulut neke. Buna aydınlar geçe daha bir teri verdiler. Bundan da jaksına kay batıran boldu. Budan bu batıranda nemne jasadık. Hazır alacak var sana gösterip verem. Em aytkanmın. Şol öskön pomidor ösüp nerede naga gelkin kanatına. Aka naga gelsin diye gidersin. Bu neke? Uşundayla ösüp gelip buna gördün mü kanat. Kayra öldü düşüp kayra dağı güldüp buna möm alıp geliyor. Daha jaksırak bolsun lan kara kanat. Bu neke? Buna. Uşundayla östü. Alacakta düşündörünün bardığını aldık. Buna da sihpor. Buna çoğayıp getiyot. Na çoğayot. Buna o güldep, çoğay güldep, na güldüğünge tağırdan vatat. Alem ayrımdarı pasınıktep koyot, ögayvala çıkıp, olardağı tüyü vatat neke. Eğer de, bizden kırgıyak geldi deyiz be, eğer de soğuk bolboy, tüm koysak, dağı, bir top düşüm alsa bolat da. Uşunda jaksına kabul. Kışka çeyin beri öğretken. Kayra beri öğretti. Kınatına kırasan buna. Mineke. Mına çoğayat. Uşullar 3-4 günde çoğayıp getir. Ayağı bolup getir. Ana men badırandım bu yıl. Mınan da sortu nekkem. Zasolnaya deb aytılıyor. Uşunda turra olağı. Tuzlaş için marinavat kılış için. Mineke kanat. Men kandağı tuzladık, alcayında görgürsem, şunçile olganda alıp tuzlayı verdik, şunçile olganda alıp tuzlayı verdik. Bu, oşul bugünkü badırandı novalı. Yeme uşul badıran, eğer de sizge jakkan bolsa, uşudan kantı vurur alasız. Bugün oşul jönde sürüşelim. Men aldımda kanatlar tartılsın. Kadın bir kanat, buna. En aslındağı pışkan badıranlar. Aytmakçı, bunun cülü algan jeni karagıla, bunun da pışkan bolsun, sarı ol pışkan bolsun. Mineke. Kanat mineke. Yok o. Bunda üçü hazır koyuyordur. Buna 4. En aslındağı birinci pışkandardı 100 bey koyup koyotkensiz. 100 bey koyup koyuyorsunuz. Tak, uzakta da var iken karap geleyim. Varken. Evin o yerde bir başkaça sorttan daha biri var iken. Koğun koşup kaldı. Bu koğun koşup kaldı. Kanat, görüyorsun men çılığayla kiletam. Butumda eşteke yok. Menin yaşımda, nasımda gündün gündörü, üstü yerde basıp alış. Mildet dağı, daha ne desem, mildet deyin başka ben işi kıldım. Eğer dekim den soluğun karayın dese, cayımından ne kadar karagan sizin öyle sürünüzler. Özünüzler gayet faydalı. Men şu çöl taraf dep koyabız. Oşta oşo oş çakta aytabız.
ошол жерде кичинекей балдардын жанагы топуракты жолдогу топуракты бачылдатып басып кеткендерин көрүп алып аябай арам болом да. Ошентип баскандан кийин да топурак жок канат. Эми мына стяжка дейбизби, ушул стяжканын үстү ысып калган. Чайы менен сугарытты караганда суу койгондо эмес. Суу койгондо жер суу болгондо мындай эмес. Мындай ысыкта ар дайым жылаңайлак жүрүңүздөр, сиздерге абдан пайдалуу нерсе болду. Канат эми бүгүн биз ушул бадыраңдын уругун кандай алабыз? Бадыраңдын уругун кандай алабыз? Ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Бадыраңдын уругун алыш үчүн жана мен айткандай кылып, эң астында өскөн бадыраңдарды албай коесуз. Анткени ошол жайы менен чоңоет дагы мындай акыбалда келип, урук бере турган маалга келет. Мына мен алдымда азыр 2, 4, 6 урук бере турган бадыраң турат. Эми ушул бадыраңдын уругун алып атканда, сиз 4төн 1-ин алып саласыз. Мына өскөн жагындагы 4төн 1-ин алып саласыз. Алып муну ыргытып жибересиз. Себеби эң кээ-бир бадыраңдарды жеп көрсөңүздөр ачык болуп калат. Ушул жердеги бадыраң бул ачыгы ушул. Ошондуктан ачыкты алып саласыз. Мына менин колумда 1, 2, 3. Бул эркек бадыраң экен. Караңыздар. 1, 2, 3 гана камера. 1, 2, 3 камера. Будан урук албайсыз. Экинчисин көрөбүз. Мына 3төн 1-ин алып салабыз. Бул дагы эркек экен. 1, 2, 3. Муну дагы алып салабыз. Болбойт бул дагы. Так. 3төн 1-ин дагы алып салдык. Бул дагы экен. Бул дагы болбойт экен. Мындан да бири бар экен, кичинекей. Мына ушунун нурун алабыз ака. 3төн 1-ин алып салдык. Мына 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Мына көрсөтүп коеюн. 1, 2, 3, 4. Ушул гана эркек дейт. Мындан дагы көрөлүчү. Жок, бул дагы ургач экен. Бул дагы эркек экен. Мына чоңду көрөлүчү. Чоңду дагы. Эми бул мыналы көрдүңүздөр. Мыналар нормаланып, бул кичинерээк экен, бирок чоңураак экен. Муну 3кө бөлүп, 3төн 1-ин алып саласыз. Мына. Колунан айырмасы жок го. Аха. Vay kanat, bul dağı erkekten de karasan. Oşandıktan geçemeyin kıynalıp jürüp biröөнү taap alıp koydum öyle. Anda murun biröөнү taap alıp mınatıp koygon. Mına kanat. Kurgat koy. Ova. Gördün mü? Mına emek kılgan. Mına alıp nereye dayırdap koygon. Yemi mınavıl emeni alaylı. Mınavıl uruğun alaylı emen. Ekiге bölesizler. İçine mınday olup bir, iki, 4. Gördün mü kanat? 1, 2, 4. Uşul içindeki miyakattı. То есть наны секи манту аласыздар мына. Неке. Алып идишке коюп аласыздар мына. Койдуңуздарбы? Неке.
Mına. Dağılıp alıp koyup alasızlar. Hurmatlı dikanlar, sizler görünçe uşul agrodun uşunda yemeler çıgat, mında atxotlar çıgat. Eğer de malınızlar olsa malınızlarga berip koyuңuzlar. Eğer de malınızlar çok bulaturgan bolsa, özüңüzdün agrodunуздун kattık jeri var. Mında paydalanbagan же болбосо kattık jeri var. O жерде kıynalıp kıstalıp çıkıp o жерге gömüp koyuңuzlar. Antkeni bu birinciden jumşartат, ekinçiden azık bolat жерге, üçüncüden ошол мусорду башка жакка ырытпай өзүңүздүн гана үйүңүзгө алып калган болосуз. Мынакей бизде төмөндөгүдөй эме чыкты, урук чыкты. Мына көрдүңүздөр. Эми ушуга өзүнөн экесе, мына көрдүңүздөр. Экесе. Мынакей. Ушунча суу коюп, жылуу жерге коюп коесуздар. Мынакей. Жылуу жерге коюп коесуздар. Ал 3-4 күн өткөндө мындай болуп ачыйт. Мынакей. 3-4 күн өткөндө мындай болуп ачыйт. Көрдүңүздөрбү? Эми мунун уругун алабыз. Кантип? Kısaca kanat. Men şunu da ayta keteyim. Şu pomidorun dağı erkek urgaçısı oladı eken da. Urgaçısı mınanday oladı eken. Takında көргөн. Al em erkegi mınanday oladı eken. Biroq men köp жылдан beri buga mani berbeyim. Birinci pışkanıyla pomidordu alıp erkegi urgaççı dep эле uruğun alıverem. İnternetти карап, eç kanday bul pomidordun uruğun alganda erkek urgaççı degенди tapkan jokмун. Munda tapkan jokмун. Demek pomidordu siz erkegi urgaççı debestен эле uruğun alıveretkенсиz. Al eme Badarandыкын сөзсүз эркек ургачысын карап туруп алат экенсиз. 3 камерасы эмес, 4 камералуу болгон жерден ургалат экенсиз. Мынакей мен даярдап койгом, ачып, даяр болуп калды. Эмне кылыш керек? Шуга суу куясыз. Su koyarsız. Anal dögösüz. Gereksiz uruk albay turgan badıranglar özlerine düşüp kalat. Gördünüzler mi? Uruk albay turganlar özüne düşüp kalar. Siz bunu ayavay taza juyuysuz. Ne sebepten bunu taza juyuşunuz gerekken? Bu uruklar 4 yıl, 5 yıl duruş gerekken. Şu badırandın uruğu kançalık köp tursa, oşonçoluk düşündü jakсы berет. Eң akılkı jolu 4-cü yılı paylandınız. 5-ci yılga mümkün emas eкен. 4 yıl. Bu yıl paylanıp koyup 22, 23, 24, 25 yılları alsanız bolat eкен. Paylansanız bolat eкен. Аны кантип сакташ керек, ал жөнүндө дагы азыр сөз болот. Ушундай кылып куясыз. Анан калганын Sitesini ötmez olarak gelsin.
Sitesine ötközüp alasız. İçeriden de taza jüysüz. Özü eme boyunca zakon boyunca kanat erteye geliş gerekli. Men bir gün erterek kılıp adan hiç emesi yok. Kanatın bugün erken jumuşları varken oşonduktan men bugün köyle çıkır kargas boldum da oşonduktan şunda kılışka töre geldi buneke. Bundan saat içinde jovalasını. Tak. Tak. Buneke. Bir şeyler su getir. Aytmakçı, hurmatlı işgirler, hurmatlı bağvanlar, hurmatlı agrosuyucular. Uşudan çıkan suğumuzdu, Sözsüz agrotumuzga tövün. Antkeni bunun sastavında da bir top agrotumuzga gerekli zatlar var. Buneke aslında alvataz hazır. Çaykalgan suyunu da kanat tiktep görüyorsun bu özün. Kayra joğanımızda ança ondan da gereksiz giyin düşündürüp turgan emeler özdürüle düşüp kalat eken. Allar jеңil bolulu çıkıp özdürü düşüp kalat eken. Boyakçı dese sakalın boyat kılbay kılıp boldu kılaga kanat ha? Neke şuna boldu kılayla. En akırında süzösüz Atnar juvalaklarız. Neke süzösüz. Ne kanat? Taza olup, jakşısına koyup olur. Şunday olup çığa kaladı eken. Ya bunu istikemden susun getirirsiniz. Susun getirdiniz mi? Ya susu takır geçsin için. Bunda tuvaletin bumaganı alasız. Tuvaletin bumaganı alıp bir neçe büktürüp anan Күнгө кургатканга болбойбу? Yok, Болбойт. kanat bolbayt. Hazır men al jönde sağa aytıp berem. Görüşlerimizdagi görüşlerge aytıp berem. Yerlik taza boldu. Emi kanat mal jerge geliyorsun. Tak. Kadimkili gazetani alasız. Buneke gazetani alıp sizden unutup kalmayınca, adaşıp kalması için birinci alıp yazıp alın. Bu zasolnay agores dedik ha. Zasolnay agores. Yazıp koyun. Tövbesiz. Şunday boydan kanat bunu bundan da
кандай десем, мындай эме болбогон, күн тийбеген жерге, комнатный температурага, мисалы үчүн бир полгалы жерге эле коюп койсоңуз 5-6 күндө кургап калат. Мынакей. Кургаганды мен сизге көрсөтөйүн. Мынакей. Кургаган урукту эмнеге сакташ керек? Кургаган урукту стеклянный идишке. Мынакей. Саласыз. Мынакей. Стеклянный идишке. Эми бул жерден ушул кыргыз элинин көйгөйү болгон кээ бир адамдарга аябай жакшы көрүнүп кеткендир. Мына бул азыркы менин колумдагы идиш канат. Бул жанагы арактын идиши. Ушуга арак бөлүп сатылат экен. Мен өзүм ушул аракты эч пайдаланбайм. Бардык кыргыз элине, эл журтуна бардыгына ушул гадость деп эсептейм. Пайдаланбаңыздарды суранам. Эми туура. Ошонун идишин пайдаланыңыздар. Идишин алып, буга өзүңүздүн түшүнүктүү болсун үчүн, кийин адашып калбас үчүн мындай кылып, мынакей, атын жазып коесуз. Бадыран засольная. Ны болот, эми огурец мужской род, да? Засольный. Жаздыңыз. Мынакей. İçine salıp koyuyorsunuz. Mınakey. И туалетный бумагадан alıp üstün jağıp koyuyorsunuz. Mınakey. Gördünüz mü? Ne sebepten? Воздух girip durar. Bu tuvaletni bumaga töktürüp sizge kışındası bir uşul үйдө комнатанын içindegi bir öte ысык эмес, тоңбой турган дагы жерге ушу ойдон коюп коесуз, бул тура берет. Бул эң жакшы сактоочу болуп эсептелет. Мына мен мына жерге азыр сактагандарымды алып чыктым. Алып чыгып, мына азыр сиздерге көргөзөйүн дедим. Мунун ичинде эмне бар экен? Мунун ичинде бордовый маленький деген помидордун уругу бар экен. Бордовый маленький дейт. Так. Мынаны көрөлү канат. Ал бул азыр жасадык да муну. Мына эмне экен? Мына бул сизге сибирский малахит деген баягы жашыл болгон помидор уругу экен бул. Сибирский малахит деген. Мынакей. Эми негизи бул эчтекеден жаңылбастан ушудан алып ала бересиздер. Канат, бул экөөбүз азыр бадыран жөнүндө сөз кылдык анан. Мынакей. Кандай кылып алышты? Дерлик менимче түшүнүктүү болуп айтсак керек. Андан нунун да кылып туруп туздап аласыз. Туздагыла дегенден алысмын. Бул канат көрсөң болот, мынакей, жакындатып дагы көр. Бул маринованный. Маринованный. Эгерде кимде ким кызыгып сурай турган болсоңуздар, айтмакчы канат көпчүлүк комментарийлерди окусам, мен телефонумду суранышат. Telefonumу сиздерге айтып коеюн. 0772 16 77 49. 0772 16 77 49. WhatsApp'ımda uşul. 0557 50 16 16. 0557 50 16 16. Eğer de karılsanızlar, mınаны kандай жасалат? Айтмакчы, буга кадимкиде кум шекер кошулат.
Бұл жөнінде менің бабичем сіздерге қандай қылып жасағанын айтып берді. Соны қылыңыздар. Бұл азырқы өкөздің қылған ішіміз бадырам жөнінде болды. Есіңде болса керек, bir mezgilde ökөбүз помидордун уругун кандай алуу жөнүндө да бир жакшынакай видео чыгарганбыз. Аябай жакшы видео болгон. Бирок ал мезгилде мен бадырамдыга ачытып туруп уругун алышты билчилем. Але помидорду да ачытканды билбейт экенмин да. Көрө көсөм болот экенсиң. Мына мен эми ошондо үйрөнүп алдым. Мына ал азыркы сиздерге көрсөткөн эки помидордун уругу ушул ачытылып алынган жолу. Азыр мына мен даярдап койдум. Ошону кандай кылып алыш керек да бир силерге көрсөтөйүн. Кел кан. Мынакей менин колумда бир быйыл жаңылык кылган бир помидордун уругу турат. Мен сага көргөзөйүн. Мына алдыбызда баятан бери турду. Эми көз болуп булар давно пышып, мындай кичинелери калыптыр да сага көргөзгөнгөчү. Карагын табигаттын Алла Тааланын жараткан жерин карасаң, кызыл жери дагы бар. Жашыл жери дагы бар. Күрөң жери дагы бар да. Мына. Былтыр bir сибирский малахит деген ой кандай эле пасхальный яйца деген эми ал урук алып келди эле мага. Анан былтыр эгип быйыл дагы бирөөсү калып калган экен, bir pakettegisi. Ошону эктим эле. Bir paketin içinde 8 штук болот экен дагы. Анын акчасы 250 рубль экен. Ошонун арасынан канат ушул помидор чыкты да. Бирөө чыкпай калды. Жетөө чыкты, жетөөнөн бири ушул помидор чыкты. Урматтуу агора сүйүүчүлөр, урматтуу ушул помидорду жакшы билгендер, атын деле билбей атабыз да, кандай помидор экенинчи. Аты азырынча белгисиз. Эми канат экөөбүз эмне дейли? Күрөң помидор деп кое берейинчи. Макулбу? Ушул күрөң помидордун уругун алдым мынеке. Канат мынеке ачып таптайыр болду булчу. Мынеке. Азыр экөөбүз чайкап эле муну дагы жаза коебуз мынеке. Салит болгондочу кана эме багы эме болгондочу ачыганда аябай жакшы болуп калат экен да, тез эле бөлүнүп калат экен кара. Анда алиги өспөй тургандары өздөрү эле мындай түшүп кетет экен мына. Так. Экөө ситетибизди кайка коюп алдык. Мына канат. Ачыганда кандай болот экен көрдүңбү? Тез эле бөлүнүп калат экен канат. Эч кандай проблема жок. Баягы бадыраңыбыздан бири кошулуп алыптыр. Бираздан кийин алып коебуз. Так, муну баягында ургуладык. Ургуладык канат, а? Эми туалетный бумаганы алабыз. Туалетный бумаганы алабыз. Ха-ха. Так. Кайраканы. Күн суусу көбүрөөк экен канат. Же мен туалеттин бумаганы азыраак алып алдымбы? Эми
жаңа процесске келелі қанат. Так. Мына ол сексуальный огурец болды. Енді мынаға азыркы емені қоябыз. Так. Аха. Азыркы Гүрең да ат қойдық бұл. Бұл жаққа қоя тұрайлы. Так. Мына болғанда еме. Қанат, гүрең помидор деп жаса берейін бе? Жаса берің өзі. Атын білмейді ау дейм. Өкөз гүрең деген ат қойдық дейм, а? Гүрең помидор. Мына қанат. Жаңағы бір емегізді алып мынау қосып қоялы. Burada қанат, burada ошол не себептен именно мен бүгін ушул помидордун нургун көрсөтүп атам. Есіңде болса екен, біз бірінші шығарғанда туалетный бумага бірден жабыстырып шықшыдық қой. Ал метод деге аябай жақсы. Бірақ мына ол метод адамдағы жақсы екен да. Мінекей. Көрдің бе? Ал туалетный бумагадағыны кейін алып шығарып келгенде, біраз қиыншылық душар болады екен. Ана кейін аны туалетный бумагадағы урукты сақташ аябай оңойлы да. Анткени аны орап эле резинка менен коюп любой жерге койсоң сактап тура берчү да. Азыр эми мындай кылып идишке сакташка туура келип атпайбы? Демек, буну ар нерсенин өзүнө жетишсиздик түйшүгү бар экен да. Түшүндүңбү? Мынакей. Şunday kılıp birindetip koyasız. Neke. Kuday buyursa ama nesen tursa kanat yendigi жылы ушул күздө ушул жаратылыштын кандайдыр бир чудо дейличи, карасаң. Жашыл деген кара, күрөң деген кара. Ушундай помидор. Канат, мынал менин колумдагылар кичинекейлери. Анан мунун даамы дагы бир өзгөчө бир кандайдыр бир адамга жагымдуу даамы бар экен да. Эми сен көбүнчө менде операторлуктан сырткары дегустатор деген да иш кыласың. Эсиңде барбы? Бир аздан кийин мен берген картошканын азоту барбы жокпу, ал жөнүндө сенен сурайм. Макулбу? Мына помидордун даамы кандай экен, аны дагы үйүңө апарып жеп көрүп мага айтасың. Түшүндүңбү, балам? Мынакей бүттүк. Урматтуу агро сүйүүчүлөр, урматтуу багбандар, урматтуу алай элим, не только алай элим, анткени мени көп жерлерден көрүшөт экен. Мен терең ыраазымын. Канат экөөбүздүн азырынча колубуздан келип сиздерге ошол өзүбүз колубуз менен жасап, ошодон түшүм алган методдарды мына сиздерге көргөзүп келебиз. Бул методдор менимче муну өзүңүз эле үйрөнүп калбастан, өзүңүздүн неберелер, балдарыңызга, чеберелериңизге чейин үйрөтүңүздөр. Анткени ар бир 70 өнөр аздык кылат эр жигитке. Кыргыз элинин ар бир жаранына 70 өнөр аздык кылат. Ушинтип үйрөнүп алса, сөзсүз керек деп ойлойм. Экинчиден, бул сиз алган уруктар ушул жердин уругу.
Şu жердің құлыну дегендей. Ушул жердің уругу. Бұл Болгариядан келді, же болбосо Голландиядан келді. Голландия деген сөздү айтпайсыз, Нидерланды деген сөздү гана айтканбыз. Нидерландыдан келді. Биздикине болобу, болбой калабы деп коркпостон өзүңүздүн огородуңузда эксеңиз боло турган нерсе. Ошондуктан баарыңыздардан канат көй суранабыз. Ушундай жакшынакай уруктарды алып, бала чакаңызды, неберелериңиздерге берип, мындай жаңылыктарды киргизип, дагысын айтсам, Канат. Канат, силекейин буйулган жокпу балам? Меники силекейим буйулуп атат. Ачайлы азыр. Бераздан кийин ачайлы. Макулбу? Мына даяр болуп калгандыр. Ушундай жакшынакай адам экологиялык жактан таза адам пайдалана турган жер жемиштерди, мөмө жемиштерди даярдап алышыңыздарды суранабыз. Чоң рахмат сиздерге.